اگر از زنان طبیب است، پس حلیمی آنها، سخنهای گرم آنها، سخنهای شیرین آنها این خود بهترین معالجه برای دردمندان است. خوشبختانه در جامعه صاحب استقلال تاجیکستان طبیبان زیاد، دختران زیاد هستند که در این رشته کار میکنند، فعالیت میکنند و آنها طبیب بودن را غمخوار مردم بودن میسازند. برابر حقوق زنان و مردان یکی از ارزش‌های جامعه شهروندی میباشد. همزمان دختران ما از شرایط‌های فراهم آورده حکومت جمهوری تاجیکستان ثمرناک استفاده نموده در رشته‌های گوناگون علم تحصیل می‌نمایند. ҳунарманди асил бо ҳунари волои худ дар ягон даврузамон ба касе эҳтиёҷ пайдо намекунад, зеро худ кони ҳунари воло аст. шахсе ки устувории пойдевори ҳаёти хешро меандешад, ҳамеша пайи аз худ кардани ҳунарҳои гуногун аст, мегӯяд ҳунарманди мардумӣ иқболби абдураҳмонова. қаҳрамони бахши мо иқболби абдураҳмонова аз зумраи ҳунармандонест ки ҳар як дақиқаи умри худро ғанимат мешуморад ва онро ба маврид истифода мебарад. аз матои ҷомае медӯзад. аз шодару голдузиҳои қадимаву дарида ҳар гуна армоғону ҳамён ва ҷувздону рӯйдевориҳои зебое омода мекунад ки имрӯз таваҷҷӯҳи нафарони зиёдеро ҷалб намуданд. ҳунарманд будем, модарам ҳунарманд буд, падарам ҳунарманд буд, асбобҳои мусиқӣ тайёр мекард. модарам медӯхт, чолбандсоз мекард, лухтаксоз мекард, либос медӯхт дар ҳамон вақт. хай ҳозир ман 71 солаем. 8 фарзанда бепадар ман калон кардам. 30 набира дорум, 7 абира дорум. маҳсули кори ин бонуи хушсавқ роғибони худро дорад. дар замони муосир новобаста аз рушди соҳаи муд ҳамоно бонувон ба ҳунарҳои мардумӣ арҷ мегузоранду ҳатто ба сару либоси аврупоӣ кӯшиш менамоянд ҷузе аз нақшҳои миллиро ҷой диҳанд. ин бону дар тӯли фаъолияташ дарк намудааст ки замони соҳиби истиқлолӣ воқеан ҳам барои рушд кардан бахусус дар ҳаёти бонувон дигаргунии куллиро ба бор овард. ҳеҷ вақт зани кӯҳистон наметонист ки дар ин қадар мамлакати ҷаҳон озодона иштирок кунад. дар намоишгоҳу дар фестивалу ободӣ дар Точикистон шуд. дар 15 мамлакати ҷаҳон ман иштирок кардам. ҳунарҳои мардуми Точикистонро намоиш додам. ва чӣ хеле ки ҷаноби олӣ мега биҳишти дунё Точикистон аст, ман фаҳмидам ки ҳақиқатан биҳишти дунё Точикистон аст. خیلی با حضوری که ما در تاجیکستان هستیم، نان گرمی ما، آب تازه ما، میوه تازه ما، ای همه جهان بالا هستند. این همه آفریده ها خیلی نظر باید. معلوم است که بانوان تاجیک با چنین آرایشات توجه زیاد دارند، ولی در برابر این خارجیان هم وقتی تشریف آوردن به کشور ما کوشش می نمایند که نمونه از چنین ارمغان های زیبا را همچون نشانه از دیار مردمان صاحب هنر با خود برند. خانوی ملی ما را تیار کردن در کره، خروکوی ملی تیار کردن در کره که ویا میخواهند که بیان بینن که مردم تاجیک خونه عادیشون چخیله، خونه تاجیکی، خروک تاجیکی چخیل باشه. برای همین ما میخواهیم که در هر منطقه تشکیل کنیم، همین خانه ها را تشکیل کنیم که وای سیاه آمد میرود، مثال هوای خروک تاجیکی را میخوره، وای مثال طبقای چوبی، قاشقای چوبی، مثال خروکای قدیمه تاجیک، خونش مثال همه ملی، مثال چیکدگی، وای بسیار خرسند میشود، وای صورت میگیره، میبینه، میرود دیگه سیاحانه میگه من بینیم ما چقدر جور تماشا کردیم، آدم موقتی صاحبای خونه قطعی گپ زنان کردیم، هنراشون دیدیم. مقصدی من همینه که من در همه منطقه هم خیلی هنرمندا را تیار کنم که هم فایده میشه و یاد مبلغ درآمد میکنن، هم کمیته‌های توریسم بسیارتر سیاحان قبول میکنن، هم وای خونه‌ای که ما تشکیل میکنیم و یارم درآمد میکنن از حساب سیاحان. اقبال به عبدالرحمن و میگوید در هر سفرش او را محض از روی کارش اعتراف میکردند و خارجیان با دیدن نقش‌های ملی مفتون میگشتند. برایشان از چی و چگونه آماده کردن چنین رمزها خیلی عجیب مینمود. آثار نیاگان در حقیقت هم باعث افتخار ما حتی در زمان امروز است. وقتی که ما در نیویورک اشتراک کردیم
дар намоишгоҳ ягон кас бовар намекард ки ин кори дастӣ аст. чаканои моро медидан, нақшҳои моро медидан, ҳайрон мемондан, наход ки зан ин қадар дастқатӣ тайёр куна ҳамин маҳсулота. Ягон кас бовар намекард. Лекин ҳамаи маҳсулотошо мошинагӣ буданд. Дастӣ ягон маҳсулот набуд. Мошинаи дастӣ мондагиай. Шарт нест ки вай мошинаи қимат боша. Мана ҳамин ҷуздонҳои шумо мебинӣ, ҳамаи инҳоро ва мошинаи дастӣ мо духтагием. Мана ин нақшҳои шумо мебинем, аз нав зинда мекунем. Дар либосо, дар дигар ана тӯҳфаҳо тайёр мекунем. ҳунарманде ки ин навбат натиҷаи корашро бароятон нишон додем, агарчи тамоми умрашро сарфи ҳамин касб кардааст, лек аз натиҷаи ба дастовардааш лаҳзаи пушаймонӣ надорад. бо дилгармӣ ҳамоно пайи такмили ҳунараш асту дар ин ҷода шогирдони зиёдеро омода кардааст. дар хусуси пешбурди зиндагӣ ба бонувон чанд андешаи ҷолибро ҳам баён намуд. ҳар як зан на ин ки маълумоти олӣ дошта боша, маълумоти олиам дошта боша, бояд ягон ҳунара дошта боша. Ина мисол қишлуқҳоро мегирем, ина мисол надорад маблағ, даромад надорад, лекин духта метона. Вай ҳамсояш маблағ ки наёфт, нонаш мебиёра, картошкаш меёра, пиёзаш меёра, равғанаш меёра, охами даромадай ку. ё мисол либоси дигар каса метуна ки вай аз сар барои фарзандош вай пора куна дуза. Чанд ҷо рафтам, чанд сол пеш, чодарои рӯи ҷое ки ҳамин хел кӯҳна шидагӣ ҳастанд, партофтагиян, болои дег донда партофтагиян, ҳама ҷода партофтагиян. Ҳавайёра ман 30-40 сомон мехаридам. 30-40 сомон мехаридам, меомадам, тозашу мекардам, вайёра тайёр мекардам, ман ҳамин хели сувенир тайёр мекардам. Неки бовар мекунӣ, ҳамаи ҳавайёр даромад мешидан. Ай 50 сомон, ман 500 сомон мекардам. О, ҳунара бинед чӣ қадар хуб аст. 5 духтари ман ҳамаш ҳунарманданд. вақте мешава ки дар оилашу шавҳараш кор надора, кор намеёва, вай ҷидо шава, вай шавҳар қатӣ ки ту кор намекунӣ. ҳунар ки дошта боша, ҳунарша пеш мебарад. иқболбе аз шумури бонувони соҳибтаҷрибаест ки баъзе ҳунарҳои мардумӣ ба хусус дар доираи дузандагӣ маҳз тавассути дастранҷашон тарғиб мешаванду фарҳанги гузаштаи моро ба ин васила ҷаҳониён мешиносанд. ҳунарҳои асили мардумӣ амсоли атласу адрасбофӣ, чакану зардӯзӣ, гулпартоӣ, намадрезию қолинбофӣ ва амсоли ин беҳтарин ганҷинаи суннатҳои миллӣ маҳсуб меёбанд. бегумон ин бонувон тарғибгарони воқеии анъанаҳои мардумиянд. ёр бузурги тӯҳфахон фозиловая, азиза азимова бо чӣ машаққатҳо рӯи саҳна омадан ва аввалин зане буданд ки панти пӯшидан рӯи саҳнаи театри опера ва балет. аввалин бор духтари тоҷик болои саҳнаи тоҷик рақс кард ва тути ғафорова ки он кас шоҳзодая бозӣ кунанд, шоҳзода буданд, деҳқона бозӣ кунанд, деҳқон буданд, ягон ҷӯгия бозӣ кунанд, ҷӯгӣ буданд. бар ҳамаи образҳошон худашона мувофиқу мутобиқ карда метавонистанд. драманависони тоҷик асарҳои зиёдеро ба асолату шаҳомати модар бахшиданд ва беҳтарин ҳунарпешаҳои театр нақши модаронро офариданд. пешорӯи тамошобинон бори заҳмат кашиданҳои модар, дилсӯзию муҳаббати ҷовидонааш ва сӯхтану сохтанҳояш нерӯву тавонашро ба василаи нақшофариҳояшон намоиш доданд ва ба ин минвол ҷавононро барои эҳтирому қадрдонии модар даъват карда собит намуданд ки меҳрубонтарин ва азизтарин шахс барои фарзанд модар аст. дигар пайравони онҳо ки имрӯз ҳоло дар театре ба номи устод лоҳутӣ ҳузур доранд, майрами соева, фотима ғуломова, соҷида ғуломова, хайри назарова ва онҳое ки инҳо давомдиҳандаи кори онҳо буданд ва онҳо ҳатто худашона шогирдои онҳо ҳисоб мекарданд ки асосгузори театри тоҷик онҳо буданд. баъдан мо рӯи саҳна омадем.
اگر که تئاتر کسبی با تمام هستیت دوست نداری با یگان موفقیت نایل شده نمیتوانی. کار تئاتر کسبی کار نهایت دشوار و زحمت طلب و منت بردار است و همه آن زنهایی که تمام عمرشان به تئاتر بخشیدن، به آفریدن ابرازها بخشیدن، به تماشابین نمایش دادن، نشان دادن خود تماشابین را تا امروز به عهده دارند، من به آنها موفقیت و عمر دراز میخواهم. در واقع مادران زینت بخشنده و سازنده و خورشید زندگی ما می باشند. در قلب بزرگشان مهر و محبت بیکران معوا دارد. همین است که بهترین اثرهای صحنوی و بزرگی زن مادر بخشیده شده است. در صحنه‌های تئاتری با مهارت بلند اجرا نمودن نقش مادر از جانب هنرپیشه‌های تاجیک به ذکاوت ازلی و نیروی سازنده و صاحب هنری مادران صنعت دوست و مهنت‌قرین تاجیک وابسته است. مادر مجسمه گویای زندگی و شیرین ترین لفظ در زبان آدمی می باشد.